ne woye tuapemu ediama Dr. Laji Momudu Kwabena Ajemai nansa container ba womia wo bo ne chiri domo ne senti yesi antu ahyem ne ma santima dore ye no na sie yi nipa obeprim na hyebedwan so ediama de hye wo Mensha South kwesi arode kwatentam so no lawyer ejibafo awia ene odi nkunim so ewo mu na ne kasa ye mu no se de aka nyina ya de baako so obekonkoden aboa na breaking the eight ya wono epe no etumi abaso enra wo bra no man ya wadubu achiti na dwamu no ma wiase nyina achi wade achi bia dwumadi so ena lawyer de asemi so ede etumu se wono meka hu nyina wo gina bie na wo manya nyina wo momwa ema na chiri dom wo do anu omde wo ma Dr. Matthew Poku prempe no wo momfa nka ne ho no momwa yi na entumi emwa emenkunmudi a wo mope no wo monsanso enka Mensha South for Minda Dr. Matthew Poku prempe papa no uyobia unyankopon shi na me ho etinimu oguni na entity Siyankuna wa de mame for politics in Simu. We semi the lawyer there, and so politics media on entertainment. Na oyubia unyankupu shalu baby yara. Onyene kesiye ekokumusho be kesiye pa. Mensha South Force was the police station executives. They got to buy a tool. These on the delegates for the elections. No, nyankupu shalu na onye omo kesiye. And fafu do to mame. Ede de one to a mame. Catch over say ye be campo mia yo suku ku adwuma lawyer ejei bafo awia mampanyine na nado dan kwa kufuadro wabona baso eziefo dwumade bi ase masabre ye de doctorate huma esa de aguni metri so Valley View University na no en ogina mu awokasa se ogina wonu anim ade hikrunkrun anim no ye nyina da ye nim safe ya bato afe ya December bosome de tosonson na kwa kosi eda memene da wom so ya kwanwefo a edru sabre no a wode translate se de wonu chekere etie ede humi a wom vanye bibia wosre so wom van hyenwu akwam ebetumi aboa na wobetumi so ato aba na semu de odigina so ye meto asempa iteduonu mienu chichemu aduonu ba kwa kase enfa kasare de ma kasare na enfa onyame so de ema no wose no na ebetumi aboa pa wo so onimi sem da memene da eye da enwu yi akwanwefo na duru wa wom toto wom ase na nso kabi memi kabia ye so boa te se Kristo som no a timpanifo hu no mo van hyenwu akwam na duru ha akwanwefo so entumi ento aba. As a matter of overarching importance to our nation, the upcoming general elections scheduled for 7th December 2024. It is a day when every eligible Ghanaian is called upon to exercise his or her civic duty by participating in the democratic process that has become the cornerstone of our national identity. However, I am acutely aware of the concerns raised by the Seventh-day Adventist Church regarding the coincidence of this date with the Sabbath. The Sabbath, as a sacred day of rest and worship, holds profound significance for the Adventist community, and I deeply respect and honor this fact. The observance of the Sabbath is a testament to the faith and devotion of Adventist believers, a practice that enriches their spiritual life and that of our nation. Mampanyini na nado dankwa ekufuado mrashebedwani a ogina mu ma de chia wodoma east onmonyamfo po amprakuchu mberma wode dwumadie bi tentam so de akokansie se de beya ade hye betriti wo mpom esan so ye free screen ibi ma de hye wo kyeremasu na enumu en wokasa se nipa wa hodin wa hunya papa te bra no ese wotumi triti wo num empom na wotumi hwe wo nipadua mu so hwe so how bi wo mu ani titiw ni yade agi esabo ese no tumi atu wana montem na nkofa enye ne kase bia danso ama Pomudin and we ye in the Hubania say as a penya woda mekuomu no obabua makuo no so apomudin akonkan nti ye dia adwuma say domai ya maame mo ya papa mo ya nana nom ya nuanom no omebetwa mapomudin no no momfa ehun sa mapodi mesi ya nana ne ekonyina enkonkan omo a doctor form wa nyina bibia bo mo hwe bi man ye say kidney yario say omo hwe ahura mu yare akoma mu yare bia wa ye hwe for free e wa ha mo bia ana enrobo okropo
yɛn ti bi nye bi wɔ krampo a yɛse yɛnhwɛ the office no ebetumi aboa enti sɛ wo kidi ni aka sɛ wo nye draw ha enti sɛ wo ba be aban se metimi aso mu ama wo enti ne ɛbɛhyɛ obi ankran sɛ bibi to wa na ho bibi a mɛma no mmɔ na mmom fa homeka na kwa ayaresa bre bɛn wo na yɛkɔtoa ayare no so ɛwɔ hɔ no owie ya na madam Philomena Efada Akwa ya onu sie senior nurse ya no odwumadie no ase chechem se ukopie modoma isti ho a yade e friend no seti wa close any HIV e yade e kosoro papa ho wonuma ahwe moje ma hu sie anya bie no wo momoden aso mo magye aduro to da bi enyiyimu nti obi nya yade ni bi kura so ba akogye aduro no na no so akoye boachi bidin. Actually, this area, what we're seeing is we have more TB cases and then HIV cases too. There are rise in HIV and then TB. So we've taken charge of the HIV. We know the government is giving free drugs. So we have them in all centers like the Doma East Hospital, other facilities. They go there for their medication. Some people feel stigmatized. So now we are doing and then educating people to come so that they will not be stigmatized anymore. They'll be given drugs freely. They have food that is being top up with so that when you eat you just take your drugs. And what na this year one mobile screen ni bi so ene Sompa kase ekasai. Ipacho saade we ya abasono aboaye because so ko hospital on baju ska we so be dia ache ye kwa ti yesese aban ne tambia onye maye bi wo kra wonim se yare bi wo no so obaye no ahun se yare se ni wo ho enti aboaye pa me ba yare a mo aka kire me na minnim se yare sa wo ho nti onkoso anye maye se de tambia no ye betimi ehun ukokra bi kra mo nka nkire so ye baye ne ba aka ni nyina akire. Arishia wadoma East na one mobo mama nie Evodia Foundation adwumeku enhye aban ase wakeka ne ho nniema akwakoboa adehye o menhia aban ya sabia nniema wonya ye bi eya hyehyensa eye gloves eni nkonwa eni mpasotambe sheet nom ene ayasabia mu adwuma kande awodo bebre ne bra odi dwumadie no ko na semina dane se maame lordina se waboache odi na woda enu nti na ese otimeboa no de sa achedi so ekoboa. If you need the Evodia Foundation, you have to say about children's world, they all been shot Kumasi. Now, you need to do who say, a bad one will be at me upon the brand. I could see like my inspector or mobile brand and money sipping anything I have because inquire on what ya ran at your mobile had say, and see one or more sweating out or no more senior. Or day, and they are full school as I had that, and buy. Nache seni nyasa mkitwana na imasara koba wonene baba ayo na ene eni ejayo nyasa mkitwa kra na nuachire na ura yiri Abubakar yo senior nursing officer enso de ma pediatric ward a woji niema no enso bo adehye ya baso seni o ma ye ne yade a ekonkan dodo no anhwe na wonsua bi high mentia hospital maybe I'm rather the Evodia Foundations mabaye ya mabaye yunkunya for nema be because of the nebulizer BP apparatus bed sheets diapers any other the massive one me people insure say nyankopon ma omoni ma hwehwe bi na odi ni birthday nyankopon omoni mfie bebre a mo di no beti dia atena Kasiabon wasi na OCP Ghana Limited sena na numa mudu atoso de sabre de atadwe o mate denne beji bi kogusu ene nso do so no atumi abu enkono akasie mu akoto age usika twitwiri de nso de awasa usrem wose wode OCP fertilizer no aba baby ayetu bi eni baby ayi ni mako nyina da ubenya bi omemu mu nyina ubetumi afre 0355 909437 ana 0355 909433 na etumi so aboa 21st clinic anopay eho ena ye kro European tour nso beba so mo amo wa bruchire muku na moto asinti twetwemo ide toamo anopay baby a oyare bia 15 branches across Ghana enkran odomi market echi oboase council quarters Kumasi and overseas ewo eni buto ye ben Alpha Radio okwa no pe wa yaresa no ebesipi na esita mizo eni 5G eya nom de ebo sese ni pedua wotopon ye na bi wase nso emu ani monyam hye no
Ekonkai asante ebo Benedict woni semu for penny osone kasebo iso ede ema me transigu wase nso ma de hye nyina ko so mo Elizabeth na ene betre fidie na chimi sise Japan chinchim furuma no ede ma me na azuka ene safo kantanka nso bo adwuma MCR ho ohini ni amakranchada zo so for ma premier ni anopei asante mai ageme atumu ama me di fufro wo bapa amesa me sorry so ama yewura ya wadu wache atranse de ade ache bia dwumedie no abremo 21st